Izvinite, nisam uspio da prebacim, ne znam ni šta mi je bilo, zato sad ajde poslušajte stručnjake, a ja ću ovo truditi se da popravim koliko bude mogao. Gospodine Marković, je vama ovdje nešto čudno? Ja nemam šta da se nadovežem na kolegu Popovića koji je svrsti stručan za ovakve stvari, ali ću vam reći jednu stvar, sve je to čudno samog početka. Ja sam na početku uvek govorio, policija radila svoj deo posla malo više, išla je srcem, a ne razumom, tako da se neke stvari uglavnom poklapaju, čak i DNK nije zvanično potvrđeno, tako sve nekako nezvanično. Sigurno ulažem, mislim, ovo mene interesuje, nije zvanično, nije zvanično, ništa nije zvanično, jedino što je zvanično ministar unutrašnjih poslova je zvanično rekao da su njih dvojica priznali to delo, međutim, ono kad je trebalo da izađe pred sudske organe, odnosno državnog sudije, jedan je branio se ćutanjem, jedan je priznao. Znači, to je sve sada misterija, svi znamo da treba i oni da potpišu svi zajedno i pred tužiocima koji su imali da je to potpisano. Tako da, saglasan sam sa Popovićem, mojim kolegom, da je sve pomalo sve sada tu čudno i tako dalje. Ono što vi ste imali ovdje jedan snimak koji sam ja pogledao u prošle nekoj emisiji gdje ste vi baš dobro razradili kompletno taj mesto. Evo, dragi prijatelji, čuli ste šta je rekao gospodin Blažo Marković, pa ćete moći dalje da čujete. Meni je, nažalost, prvi dio pukao live-a, nije live, nego ovako streamujem i ne znam, telefon mi je nešto pobjesnio, pa ćemo da vidimo kako će da ispane. A sada, kažem vam, rekao sam, sad slušajte zašto i da li sam u pravu i da li ću da budem u pravu, ne znam, želio bi, ne zbog sebe, želio bi zbog deteta male Danke, čak i roditelja u koje mnogo sumnjam, posebno u majku. Ja sam to objasnio, a vidjet ćete dalje. Izgleda da je krunski dokaz telo da bi se nešto dalje dokazalo. Međutim, ako možemo sada da damo nešto u našoj sudskoj praksi i do sada u svemu ovome imali smo po meni možda krizi u član 3.4 lažno prijavljivanje krivičnog djela što je moguće jedan od načina. Imamo Marinu Andrejić koja je priznala da je ubila sina, pa na kraju ispalo je da nije ubila, naplatila je više milionsku štetu i sad se u Strasburu nalazi za ljudska prava isto i čeka se sada tu odsud. Tako da i oni da dete sa 20 na sat udare autom i u sekundi da donesu odluku da ga zadave i da ga ostave na smetlištu. To meni, Marija, nekako meni je nelogično. Nisam pročitao nigde u praksi, u nekoj literaturi, neko tako... A dobro, šta mislite da se desilo? Marija, ja sam dao 6 pravaca u kojima istraga treba da ide. 6 pravaca. Prvi pravac je znači bio od roditelja, drugi od obrade lica mesta, samog lica mesta, bliže i šire okoline lica mesta. I one sve ostale provere koje su išle, bazne stanice, saobraćajne putevima, onaj period od momenta kad dete nestaje pa do momenta prijavljivanja da su sve provere automobili koji su prošli tuda ili su krenuli prema granici i sve ono znači što podrazumeva prikupljanje određenih dokaza. I eto, operativna obrada lica mesta izbacila je njih dvojicu. Evo, drugovi, čuli ste član 334 gdje može da se netko prijavi za neko ubojstvo, da dobije veliku odštetu zbog toga, poslije naknadno ako se utvrdi da on nije ubio. A ovdje mnogo stvari smrde, da ne kažem mirišu, jer ne mogu da mirišu, mnogo stvari smrdi
Tako, a čuli ste, on bi na roditelje, ja bi posebno na majku, jer majka je bila zadnja u kontaktu. Nju je trebalo odvesti odmah na saslušanje, obezbediti mjesto, rekao sam, zločina i nju držati u psihijatriji, jer bi se ona bolje osjećala, pod kontrolom doktora, psihijatara, nešto za smirenje, za ovo, za ono. Međutim, koliko smo vidjeli, ono uopšte nije bilo uzbuđen niko. I zato ja pretpostavljam da je mala Danka živa i dalje, jer ja ne mogu da pretpostavim i ne znam, i srce mi tako, možda zato što sam izgubio sina. Ja ne mogu da pretpostavim da nema, da su toliku manipulaciju policijom napravili i sve, a ko je vodio policiju, nije ni čudo. Znamo svi šta su radili, kad je rekao Gašić u Skupštini da je helikopter, da njemačka služba ima snimke helikoptera, a onda se u stvari oglasila njemačka ambasada, jer on rekao da imaju oni njemačka snimke, oni nisu mogli da snimaju, njihovi sateliti, nemam pojma, magla je bila, ali su uspjeli da snime njemački, što je Njemačka odmah demantovala i rekla da nema blage veze, niti oni imaju snimke, niti imaju bilo kakve veze s tim. Tako smatram da je policija izmanipulisana, građani su izmanipulisani, javnost i sve. Da li će doći do pronalaska tijela, to ćemo vidjeti. Ako je neko ovako, bojim se, kažem, samo da nije otišlo i da se neće služiti za izvršenje transplantacije organa i tako drugoga, a ja pretpostavljam da je dete živo. Da čujemo dalje šta kažu, a vidjet ćemo i ovaj snimak što su prikazali. Sve ostale provere koje su išle, bazne stanice, saobraćaj na putevima, onaj period od momenta kad dete nestaje pa do momenta prijavljivanja, da se sve provere automobili koji su prošli tuda ili su krenuli prema granici i sve ono znači što podrazumeva prikupljanje određenih dokaza. I eto, operativna obrada lica mesta izbacila je njih dvojicu. Ja kažem, meni je tu dosta nelogičnih stvari, nelogičnih jednostavno stvari. Evo, Blaža je, nema razloga da sumnjamo u Blažinu ovu izjavu da mi zvanično nemamo to DNK poklapanje. Jer ni ja ništa nigde čuo na... Ja mislim da sam danas negde pročitala. Ja nisam, evo, pratim to redovno, te emisije gde se priča o ovoj Maleckoj. Evo, čuli ste gdje je i ovdje reporterka u studiju Informera, da i ona pročitala, ali ne kaže gdje, negdje i ona pročitala da se ne poklapa DNK sa auta, navodno na autu, poslije su izišle mnogo priča da nije ni bilo nikakvih, ako je bilo, pazite, sa 20, šta dijete, ono mi se samo ustrašno palo, ili ne bi ga... Da li je dijete, da li je bilo, da li je ono krenulo samo da ide dole, da li je možda i stariji sin je gurnuo, Bog zna, ne, kažem, tu ima mnogo nagađanja. Jedno što ja vjerujem, to je, vjerujem da ona je živa i da je došlo u dogovoru sa majkom, osumnjičenima koji su sada u pritvoru, jer oni rade, upoznali su majku, majka radila na benzinskoj pumpi u Boru, on su za državnu firmu, javno komunalno preduzeće, pa čak i onaj što je dao otkaz, direktor te firme, što nije prijavio odmah da su bili na tom rejonu. Pazite, i on je čekao, ja mislim, 2 dana. Pa nemojmo se igrati sa nečijim živcima, sudbinom i svim tim. Jako je odgovorno. Pogledajmo dalje šta kaže i da vidimo video, jer čuli ste gdje je Blaža rekao, a ima više videa, ja ću snimiti onaj uživo. Svako jutru kad ustanem prelistam sve ono na telefonu, novine, na televiziji, ovo Švigonika jer oni dole, nigde nisam primetio i dvojici napravili dosta deo, a ajma pretpostavka nevinosti niko ne spominje. Upravo pretpostavka nevinosti, to je, evo, ja sam sjetio, hvala ti Blaže. Ona se priprema. Imali smo sigurno da neko Skopović podsjeti za ubistvo male Tijane, gdje je posle 15 dana, iako je sve sa prstim dokazima, prepostavljam da je Popović išao da ga kapsi. Nisam ja to radio, to je u nadležnosti bilo Subotice, nije u svakom slučaju slučaju.
želimo da tim snimkom, znači tim snimkom koji vi imate, ako budete imali, da prokomentarišete. Meni je vrlo interesantno mi je i od mog kolege Popovića da čujem njegovo mišljenje i mene kao mene, da vidim da li sam, da sam ja tu vidio meni dosta nekih stvari koji se ne poklapuju. Ja hoću da branim ovaj 3-3-4, iskreno. Meni je ovo strašno da nema DNK profil da nije urađen. Ili ne može da se uradi. Kažem vam, čuli ste, ja sam rekao moju pretpostavku, majka smatram da je najodgovornija u ovom slučaju morala, jer zapustila je dijete. Morala da bude, iz ovo vrijeme, čitavo ovo vrijeme, ona je morala da bude na psihijatrijskoj bolnici pod strogom kontrolom. Ne kažem da su trebale lisice, da je hapse, ne. Jednostavno, žena mislim da nije toliko da bi ni zaslužila. Bar mislim, za sada, vidjet ćemo šta će pokazati. Možda i je bila, ne znam, ne mogu da kažem sa sigurnošću ništa. Međutim, neke razne pisanje, kao kanal Ilije Benjka, gdje je rekao da je prošle godine dijete prodano za 120-130 hiljada evra. I to, pazite, niko ne kažnjava. Pa daj, nemojte. Ja kažem da sumnjam u to nešto, a ne kažem ni prošle niti da znam. On tvrdi da zna, da ima dokaze. Svako nek odgovara u stvar za svoje. Svako je kriv zbog svoga i zbog sebe. A ja odgovaram za mene i moj kanal i snosim i krivičnu i svaku odgovornost za to. Jer ja kažem, moje su pretpostavke i moja mišljenja. Imao sam slučaj, sin mi je ubijen od 34 godine. Da čujemo dalje i da vidimo taj famozni snimak. Oni su trpali, evo prosto policijsko pitanje. Pitali su... Ajde još jednom, gospodine Markoviću. Kaže Marković, ne može da se uradi DNK i da zato toliko tražite. A nije sad nešto, vi sad meni izvukli iz konteksta. Pa vi ste rekli. Tako rade novinari. Nije rekao da nije još urađen. A nije rekao da ne može da se uradi. To su dve razlike. Ali rekao sam da zato se i neće ni prekidati sa potragom za teom, možda iz tih razloga. Ako se ne najaše DNK profil, to će biti ozbiljan onda problem. Ozbiljan sudski problem će biti. Da li je neko od njih u policiji pitao, gdje ste vi nabavili varikinu i solnu kiselinu? A da ih odvedu u tu prodavnicu gdje su to kupili. Pa da tu... Tačno tako, u pravu je Pop. Jer Pop upravo to kaže. To je bio zadatak policije. A ne svi da nagranu, ne znam, 500, 600 dnevno, da bude sve raspoređeno, digne se na noge, uzbuna, ratno stanje, ne zna se više šta je bilo. Dijete u pitanju, ja sam svjestan. Ali ne da oni priznaju, jer on neće priznat. On su prije priznali ubojstvo nego da će priznat gdje su. Oni su trebali inspekciju da pošalju u sve trgovine u Boru i u njihovom selu i u bližnjim. Da inspekcije nađu da li je neko kupovao. Ako se utvrdi da je neko kupovao i šta je kupovao, da se nađe baš ta kiselina ili neka druga tečnost za uklanjanje nekih tragova i sve, onda bilo sasvim drugačije i sasvim logičnije. Ovako je jako i velika sumnja i ja kažem, smatram i stojim kod toga da je Danka živa. 70% minimum. Prodavačicu ili prodavca uoče i onda neko bi morao da kaže polaže u toj priči. Ako je kupljen na varikina i solna kiselina, možda se struktura krvi oštetila dosta i ne može da se kvalitetno i pouzdano utvrdi DNK struktura. Imaju još i savremenija hemijska sredstva. Policija za ovako delo, prodao bi ga na 1-2. Ja bi za ovako delo... Dobije neku barabu ili tako nešto, ne bi. Ali za ovako delo ne bi dilemu uopšte imao. Ako ja mogu da kažem za ovako delo za mog sina imaju 2, ja bi za ovako delo ja njima presudio, pa idem ja. Da li ste čuli šta čovjek kaže? Da bi presudio svojoj
svojim dvojici sinova, da on ide u zatvor, a ne bi dao bruku na porodicu i na sebe i na porodicu. Da saslušamo malo dalje, pa idemo. Ovo bi bruka bila na celu moju porodicu. Nema tu šta da pričam i da razgovaram. Ovdje je tužilac Marija, gdje svi na policiju naskače. Viši javni tužilac iz Zaječara je trebao da bude ovdje na terenu. A da ceo onaj UKP sa Smolićem na čelu, ovome, dobro sad poslušajte šta vam pričam. Bravo, Pope. Ovo je bitnu stvar. Znači, zajedno sa Smolićem, kaže, od danas ste vi pod mojom komandom, a ne UKP-a. Imate da uradite to i da mi referišete na dnevnom nivou, a za podizanje optužnice treba će mi, pa da nabroji taksativno šta će mu sve treba. Tako se Marija radi, gde je tužilačka istraga u prvom planu. Kod nas to nema. To kod nas ne postoji. Tužilac kod nas je stvar koja sedi u sudu, u tužilaštvu, i čeka da mu čika policajac donese dokaze i da na osnovu toga podigne optužni predlog, odnosno u dogovoru sa sudom krivični postupak. To kod nas ne postoji. Ovdje je viši javni tužilac u Zaječaru, Marija, adresa da vam da odgovor na sva ova pitanja. Ne ni Smolić, ni ja, ni gospodin Istina, Blaža, živa istina. nego viši javni tužilac u Zaječaru. Trebamo vaši novinari iz svih redakcija treba da sede ispred njegove zgrade i da kažu šta ima novo, šta se radi. Ne policajci. On je zadužen za zakonito vođenje predkrivičnog postupka. Shvatite ljudi. Ne policija. Policija izvršava njegova naređenja i policija u skladu sa njegovim naređenjima primenjuje sve operativno-taktičke i tehničke istražne mere i radnje da pronađe dokaze za ceo ovaj slučaj. I mi smo u Srbiji nismo našli jedno telo. Ovo sve ostalo smo, Marija, što smo imali, ta zakopaju, recimo i ona Stambolića smo pronašli. To je bila misterija. Jako bitno. I tako dalje, i tako dalje. Ali to je, ako se dobro sećamo, zahvaljujući tome što je Zvezdan odveo na lokaciju. Nije Zvezdan nikoga odveo, vidite da ne znate, a volite da i iskačete sa tim komentarima, nego je Dušan Maričić Gumar, komandant JSO-a, koji je legio zamenio, rekao je gde je, šta je, i ona si odveo na lice mesta. Zvezdan Jovanović nije mu vezi sa Jovanovićem. Još jednom, kao video prilog, nas držite da komentarišemo, da se čuje kolegina. Ali možete i vi da pročite tim putem kako bi naši gledalci vidjeli kako to izgleda. Evo, dragi prijatelji, sada konačno dolazi snimak, pravi snimak, gdje ćete, koji je radila novinarka Informera Vesna Jović, baš novinarka Informera, koja je radila rekonstrukciju događaja, pa pogledajte da li je to dete moglo, kako mama kaže, jedni pričaju od 5, ali 15 sekundi, najviše, najduže, pa vi uvjerite se sami, pa onda zaključite da li je to istina ili nije istina. Evo, ovako ćemo da pokušamo da pratimo kamerom, da vam pokažemo odakle je ona sve sišla. Znači, imaju izjavu mame, tako njene mame i vaša koleginica ide po, evo pokaži da vidim. Imate originalno snimak, to mi je, evo pogledajte sada. Evo, pogledajte, znači to je... To je taj, pogledajte vaša koleginica kako se kreće. Znači, trebala je da Tako je majka njena rekla vašoj koleginici kuda se ona krenula. Da li vi vidite koja je to strmina, a ovdje, pogledajte sad to, metar visine ima, da li dete, ako je išlo normalno, moralo je da legne ili da bi se spustilo dole, ako nije gledalo pred, ali to je bilo sve, pogledajte kako drveće, sve to ukrčeno sa ove vam leve strane, što ćete vidjeti kasnije.
Ovo je nemoguće. Nemoguća misija. Evo vidite šta je ovo. Vesna, i tu na tom putu su monstruozni udari malo daši. Tako je. Evo ovdje, ne znam šta je ovo je kao neka šapka puna vode. Vesna, i tu na tom putu su monstruozni udari malo daši. Tako je. Evo ovdje se nalazi sveće. Evo ga, ceo snim. Zapaljene sveće. Evo. Sada da grano vidimo Vesna gdje su monstruozni udarili kolima malo daši. To su bili roditelji pre 2 dana zapalili sveće, ostavili ovo cveće. Juče je ovdje bio deda, dakle Časlav, Ivanin otac. Komšije kaže da je dolazio ovdje na porodičnu pojatu, ali da se nikome od komšija nije javio. Vesna, koliko neko može, koliko brzino može motorne vozilo da razbije na tom putu? Evo, pogledajte sad strana. Evo, sad se odlično vidi koliko je strana. Da. Evo, da li vidite vi sada koja strmina ide od ozgo, tako ide sa pojata, a vidjet ćete, mislim da sam skinuo još, da će još jednom posebno gospođa Vesna prikazati još jednom i fino sve objasniti u detalje. Sad vi vidite koje su to razlike. Evo, ona je još uvijek stoji. Pogledajte sada koliko je strma. Mislim da će se još snimiti. Da li vidite strminu tu? Vrlo interesantno. Ali dole je jaka strmina. Ima najprije jednako malo uvala, pa onda strmina. Ja se izvinjavam, jel ima na licu mesta ovdje gdje su ovo cveće i sveće gdje se nalaze, da li su tu nađeni neki tragovi koji potiču od kontakta tela i automobila? To ne znam. Koliko ja znam, ne. To niko ne zna, jel? Ja sam vama rekao, gospodine Popović i moj kolega, da bi vi trebali vaši ljudi da odete kao starije kolege, da mnogi činjenice pogledali. Ja bi imao mnogo pitanja ovdje od prvog dana, ne sad. Sad je lako se praviti pametan kad vidiš propuste i tako dalje, ali od prvog dana trebalo je stvari blažno odraditi. I moramo. Ti propuste kod ovakvih stvari kad napraviš u početku, to je jako teško posle nadoknaditi ili vratiti u neko prvobitno stanje. Sljedeća stvar je ovdje, ja sam zamerku dao prvog ili drugog dana. Mnogo ljudi i automobila je kretalo se po licu mesta. Tačno. Umjesto da dođe javni tužioc, da to bude osigurano mjesto. Sada gledali na snimku koje je uslovno rečeno radila rekonstrukciju kretanja Male Danke. Sad mi je poslala poruku, kaže ovo je očišćen teren. Bilo je duplo više rastinja i šuta iznetog odavde. Eto, To je još otežavajuće. Da. Čuli ste šta je rekla koleginica Vesna, upravo gospođi koja je vodila emisiju, a da je to bila rekonstrukcija njena, pošto se tada bilo slobodno, moglo je da se priđe i sve, tako da nije bilo nikakvih problema. Ona je išla da napravi jednu rekonstrukciju gdje to nije bilo tako, jer to je bilo minimalno duplo gore i lošije nego što je sada. Sada su oni počupali bagerima, onima smeća je bilo, svakakoga bačenoga, nabacanih kesa, smeća, to je nemoguće, kažem vam. Verujem da je Danka živa, nadam se u to, nadam se da i mnogi od vas, zato kad bi se ostvarila ta vest, da bi mnogi, da bi se bar malo srce raširilo i da vidimo da li je neko manipulirao, da li je neko to koristio za neke svoje, ne znam ni ja, potrebe ili nešto. To je jako bitno jer smatram da oni nisu to uradili sami, bez dogovora s nekim, ako su uopšte uradili. A ako su i to uradili, morala je biti treća osoba koja je to riješila dalje i tako da nema tu i smatram
da je baš došlo do te krađe, a ne, kako kažu, bojim se samo da nije za transplantaciju organa. Jedino tu je loše. A kažem, tužioc je morao da iziđe na lice mjesta. Policija, čim su javili, znači u 1:45 je javljeno, upalio se taj alarm. U 13:52, 7 minuta kasnije, tako ja mislim Gašić objavio. Ne sjećam se tačno, ali mislim, za 7 minuta policija bila na mjestu. Znači, policija je odmah morala da stopira prolaz sa jedne, sa druge strane, ne dozvoliti građanima, čak ni svojima radnicima da ugrožavaju mjesto. To je mjesto zločina. Shvatite, to je mjesto zločina, bez žrtve i bez osumnjičenih tada. Ali dogodilo se, stradalo je, nestao je jedan mali život. Tako da policija je napravila propust, i to više propusta, kao što sam vam rekao. Javni tužioc, on je napravio najveći propust. Kažem vam, imam iskustva sa tim, 34 godine, sin, nisam ni znao 2,5 mjeseca šta se dogodilo, i onda sam odjednom čuo. Zato vas molim, čuvajte svoje djecu i sve. Kažem, ovdje je podbacio komplet sistem. Od policije nisu reagovali na način na koji su morali da reaguju. Javni tužioc apsolutno nije reagovao nikako, a on je glavni, jer na osnovu on daje zadatke policiji šta da radi, kako, na koji način, šta da pretražuje i sve, jer on mora biti odgovoran u tome. A zašto odgovoran? Zato što on piše tužbu. On je javni tužioc, posebno viši javni tužioc, i on mora da svoju javnu tužbu obrazloži sa svačim, da ne more neko, advokat neki ili bilo ko, da je obori, da je ukine, jednostavno. Znači, ona mora biti potkrijepljena dokazima, svjedocima, svim. A javni tužioc uopšte nije bio na licu mjesta gdje se to dogodilo. Veliki propusti su došli. Kažem, vidio sam jedan kanal, ne želim da ga prezentujem, ostavio sam komentar gdje kaže, samo ću reći naslov, ovo kad vidite, sledit će vam se krv u žilama. I čovjek pušta kada je Dankina majka Ivana došla na plac, sobu u koju navodno išla tražiti vode, nije bilo vode, ovo, ono, tamo, vamo, i 3 puta ponavlja jedne te iste stvar, a krv će vam se slediti u žilama kad ovo vidite. A mislim, ljudi zarađuju poene, meni to nije potrebno. Meni to nije potrebno, ja želim, i moja je najveća želja, da dete bude vraćeno, pronađeno, da li će biti vraćeno, ali da bude pronađeno. Ako slučajno se dogodi da bude pronađeno, nikad više kod tih roditelja, i da se vrati u Srbiju, nikad više kod tih roditelja. A i ovo drugo pitanje, da li mogu onda da ga dobiju. Jer kažem, zakon je, samo što se u Srbiji zakoni ne sprovode, zakoni su dobro napisani, samo se ne sprovode. U tome je problem. Zato sam imao potrebu da izađem, jer kad je Gašić lagao, ministar policije, što ga ovaj kanal koji sam ja gledao opisuje, ministar Gašić, ministar policije, on kaže ono i to je za njega zakon. A nema pojma koliko ministar Gašić naziva predsjednika države svojim šefom. Pa nije on neđe kod nekoga zidara, razumijete, da radi, da nosi malter, pa kaže ovo je moj šef. A drugi, pazi to, ovaj kome nosi, on nosi zidaru, ali šef im je obučen u odijelo i gleda. Ova dvojica su šef za njega, a za Gašića je šef predsjednik države. Sad vidite koje kakve interese, ovo ono, to je na vama, vi zaključite. Ja znam da će biti svakakih komentara, ja se zato ne brinem, kažem, samo se brinem da se ispostave moje reči i moja analiza. Nikada nisam izlazio sa ovim. Izlazili su od 3 do 5 puta u toku dana, po 500 i nešto pregleda.
To je nemoguće. Ali ja nisam želio, kad sam ovo pročito, u stvari pogledao ovaj kanal, ja sam tad morao da, htio sam da puknem, da komentarišem i da ovaj video izbacim, da bi na neki način pokušao da dokažem onima koji Hipe se zove TV BiH. Našao je nekoga Ramiza koji ga je prevario, nije ga prevario, nek nije znao objasniti, sad je našao drugog nekog Ado, kako se zove, ne znam, nija, navodno i to je neki prorok ko Baba Vanga, gori od Babe Vange. Tako da ne bi pričao o drugima, ja se izvinjavam tom čovjeku ako bude slučajno gledao ovaj, ali jednostavno krv mi vri, vi ne znate, izgubio sam sina 34 godine, znam šta je ostati bez djeteta, a ne znam način, to je ono što najviše pati, zato ja sumnjam ovdje u institucije koje je demokratska država i demokratska zemlja. Kako neće sumnjati u institucije od Srbije kad jedino što radi, i to jako uspješno, kriminal, korupcija, partijsko zapošljavanje i sve tako redom. Ne želim da okrivim sve članove ili Srpske napredne stranke. Ima tu poštenih ljudi. Ali sama stranka kao stranka je zločinačka stranka. Evo, doveli su upravo do toga da će sad najvjerovatnije doći deklaracija o genocidu, bit će usvojeno kosovsko, pazite, oni se, ne znam, kažu ovo nije potpisano, ono nije potpisano, predsjednik kaže da ga boljela ruka, nije mogao da potpiše. Pa kako nije mogao da potpiše? Kad je dogovor vrijedi ono i kao da je potpisao, a potpisao je da jedna strana neće se miješati u drugu stranu i sprječavati u daljima svjetskim institucijama da prijavljuje se, odjavljuje, izlazi, jednostavno da funkcioniše. Pa on je faktički priznao Kosovo. I sad se čupa na neki način da bi on ojadio kao, on je veliki patriota. On i Šešelj znamo kakvi su patrioti, svi znamo, svi smo ih gledali, na Balkanu, ne svi, ne znam, ali na Balkanu znamo kakvi su patrioti. Ne daj Bože nikome. Zato kažem vam, nemam ja ništa protiv. Ono što predsjednik, on je potpisao za Kosovo u Savjetu bezbednosti. To je on lično. On je lično taj potpis, nije potpis, kaže, ruka ga boljela, ali on je odobrio i neće ga više moći ustaviti. Da li ovo u Srebrenici što se dogodilo, što rekao Dodik, to jest veliki zločin, strašno veliki. Sad, da li se to računa u genocid, pošto i jedna i druga strana i protjeravali i progonili, to je sad stvar, to će biti stvar velike, ali plašim se jednoga. Tu ću pravu jedino Dodik što kaže da rezolucija može donijeti daleko veću i goru napetost između ti njihovih nisu kantoni, kako se zove, nije ni bitno, ali ne samo tu, nego u čitavom regionu. Evo vidite, jer oni jedno rade, drugo pale vatru, pokušavaju da stišaju. Jučer je napadnut jedan musliman, tamo, zaboravio sam mjesto, jako je poznato, pucano iz automatske puške na njega. A to je sve zbog ove rezolucije. Nemojte misliti da nije zbog ove rezolucije. Jer sad, izvinite, nikada ne volim da pričam bezobrazne riječi, izlećalo me, jer kažem, mnogo me nepravde, muči me, ždere me, što se kaže, izjeda me. A ne volim to. Zato hvala svima koji budu gledali ovaj video. Hvala im mnogo. Rekao sam, policija je glavna tu koja je zakazala, tužilaštvo je zakazalo, roditelji oboje, ali posebno majka, jer ona je morala da bude uhapšena, ali ne sa lisicama, ipak je žena i nije dokazano ništa, lijepo na saslušanje u policijsku stanicu, odatle na psihijatriju, posebnu sobu, posebno odjeljenje, 24 sata pod prismotrom bez mobilnog telefona i sada čak
Sve dok se ne završi istraga, jer ovo je do sada bio predistražni postupak, sad dolazi do prave istrage, jer tako su on produžili sad do kraja mjeseca, do 29. ja mislim ovima pritvor. Moguće je da lažu, da idu na taj član 334, da dobiju velike pare, moguće da su učesnici, moguće su saučesnici, da li to bilo ubijstvo ili to bilo krađa, to ćemo da vidimo, ali kažem, moja pretpostavka je da sve te okolnosti koje sam upravo sad rekao, majka, okrivljeni koji su u zatvoru i treće osobe, mislim da je to funkcionisalo i zbog toga mislim da je mala Danka u životu, a to je kod tih trećih osoba, a sve je interes pare. Dobit, lična dobit, ništa drugo. Hvala vam mnogo, dragi prijatelji, hvala vam najljepša od srca, nadajmo se najboljemu, baš najboljemu i da će se mala Danka na kraju pronaći. Da li će uspjeti da dođe do Srbije, ja ne znam, samo da je pronađe, nek bude i u svijetu, neđe da je neko prepozna, da vidi. Ako ne bude u nekim podrumima, kao što znamo da je nalaženo po 1000 djece, hoćete u Austriji, hoćete u Engleskoj, u ovoj Ameriki, tako da ne bi vas davio. Hvala vam mnogo, svi koji pratite moj kanal, zapratite, bit će tu i o nekim drugim kanalima sada. Sad ću početi da baš one činjenice raskrinkavam kanale, a za Iliju Benjaka te lično tražim za njegov kanal da se potrudi upravo ta državna bezbednost DB, saj komplet policija, komplet državna služba, da provjeri to, da li je moguće, jer on je dao i garantuje da su to tvrdi čisti dokazi, da je prošle godine za 130, 120, ne znam nija koliko, 1000 eura malu Danku prodala, majka. Ja o tome ne znam ništa, to sam kod njega pogledao, možete vidjeti. Navodno je Pink imao je spor sa Pinkom, pobjedio Pink Mitrovića, koga niko nije pobjedio ni kad mu sin zgazio onu djevojku, koliko, ne znam. Znate svi šta je sve bilo, neću vam ja prepričavati, nisam papagaj. Ali da je on pobjedio i to nagodili su se. Tako da kažem da se moralo povesti o tome dečku računa, jer ima više stvari koje on pred Bogom u hramu Svetog Save nepočinstvo napravio, onda masu drugih prema svom djetetu neće ženi da plaća alimentaciju i neke druge stvari. Nisam zamjeran kanal, ali me vrijeđa me nepravda i ono prema kome, i on prema svom djetetu, prema bogomolji, prema ovome, prema onome. Ne možeš tako ponašati i iznositi cifre. Pazi, ovo je, ko to razumije ili ne vjeruje, nek vidi njegove prethodne vide kad je to bilo prije mjesec dana. Jer on je to odmah prvi i tu su upali, tu su lajkovi padali, nema tu. On zna gdje je Danka, Danka je ovdje, Danka je ondje, prodana za toliko, prodana za voliko. Hvala vam, nemam više živaca stvarno, nemam živaca ni strpljenja. Svima se zahvaljujem od srca, toplo, najtoplije od srca, svima. Sve najbolje želim vam i čuvajte svoju djecu. Čuvajte djecu ko zenicu oka. Bez obzira da li su punoljetni ili posebno ove maloljetne, da ne pričamo o ovu malu. Pa šta je ljudi, pa kad moj od 34 godine nestane i nađe se mrtav, šta onda mislite? To vam kažem ja iz srca i iz duše. Milan Mudrinić, kanal Banija u srcu. Zapratite. Doviđenja, ćao, prijatno.